What's up guys, nkuko nabibabwiye kabisa turacyari mu mihanda yibatsina ni DJ ende Costa kabisa. Ewana ni DJ Costa Daddy waba best, turacyari mu mihanda yabatsinda kwerekeza hehe ku Gisozi kabisa. Andi kumwe n'abasore banje se cyangwa se abana sinzi imyaka bafite yariyo, ariko tugiye kuganira kabisa nk'abana bacu kabisa. Salama bro. Sawa. Ni neza bro. Fresh. Bakwita nde? Baita Chimimana Fabrice. Bakwita wowe bamwita Chimimana Fabrice, none muraperi namubonye kabisa. Yeah. Urarapa kabisa. Yeah. So undi mupetegera hino shatugane. Wewe bakwita nde? Nje nitwa Mugisha. Bakwita Mugisha. Alright, amwita Mugisha kabisa, uzahirwa n'imigisha kabisa. So tugiye kuganira kabisa, hari indirimbo imaze igihe kinini cyane iri kubica bigacika no mu gihugu cy'u Rwanda kabisa, urascrollinga ibintu byose ukabona aragitosa. Ni indirimbo aragitosa ya G-Tough iri kubica bigacika no mu rubyiruko, yaba mu rubyiruko se cyangwa no mu basaza. Indirimbo aragitosa urayizi? Yes sir. Urayizi? Yego. Indirimbo ya Gitosa murayizi? Yego. Murayizi aragitosa? Yego. Wata ngira ngo mwabyumvisha ko indirimbo aragitosa no mu bana barayizi kabisa, n'imihanda aragitosa iri kubica bigacika kabisa. Ese wowe mupeta ryawe bita Mugisha? Fabrice. Uba wumva aragitosa abashatse kuvuga ngo iki? Umukobwa aragitosa. Kubita kurika kandi umukobwa arataka maze azana amazi. Kubita kurika kandi arataka kandi umukobwa arataka. Alright, urumva yuko kabisa umwana indirimbo arayizi aragitosa, wowe wumva yavuze yuko ari indirimbo itanga ubutumwa. Ese kuri mwebwe abana indirimbo aragitosa ibafitiye ubuhe butumwa? Twebwe nta butumwa iha abakuru. Ina abakuru. Ese wowe mbwira rata wowe. Ikintu baba bashatse kuvuga nyaza umukobwa nyine. Reka niganire ngiye n'uyu mwana kabisa. Bakwita Irafasha Samuel. Irafasha Samuel. Uba wumva indirimbo ishatse kuvuga ngo iki? Nyine bishaka kurabura ba bantu nyine bigunze bakora ibikomeye nk'iby'abakuru, baba bagomba kwivunagura nyine, nawe urabyumva. Aya mwana cyari ikintu wabanje kumbwira mbere, ariko uri kugenda ugica ku ruhande. Navuge cyane kandi n'abantu bumve, urumva ntabwo bari kumva. Nyine impamvu baba bavuga ati ngo kubita kurika, baba bashaka kurabura nyine kari uguswera. Walayi simbizi, urumva ntabwo ari ibintu byiza bari kwigisha abana kabisa. Wowe wumva kabisa indirimbo aragitosa itanga ubuhe butumwa? Ubutumwa itanga ibishatse kugaragaza ko abantu bose baza bashaka nko gusambana, bose bahita babigira umwuga. So kabisa reka twongere twigane n'inshuti yanjye. Wowe wumva indirimbo aragitosa bumva ishaka gutanga ubuhe butumwa? Ibishaka gutanga ubutumwa bwo kurongorana. Bwo kugira ute? Bwo guswerana. Kabisa uranyishe bro. G-Tough. Ese bwo urumva niba bashaka niba itanga ubutumwa bwo kurongorana cyangwa guswerana, wumva wowe bifite we nk'umwana bigufitiye akahe kamaro? Je nta kamaro bifite, bigafitiye abantu bakuru. Niki se wabwira G-Tough wabakora ino ndirimbo itabafitiye ubutumwa? Sha natwe nadukorera iyacu y'abana. We muhe nyina man, we muhe nyina nari. We uba wumva nyine kuri wowe urumva uwo mwana nta kintu uzi tu, nta kintu uzi. Wari waswera hose? Wapi? Urumva sigufitiye ube butumwa? Aragaswera nta butumwa agiye mfitiye. Nta butumwa igufitiye. Yagazi mwabyumvishe yuko indirimbo aragitosa nta butumwa ifitiye abana habe namba kabisa. N'abantu bakuru bayumvira ku ruhande, indirimbo aragitosa nta kintu ivuze kabisa. Ndi kugenda nembera imihanda byose maze kubyumva. Abahanzi bari kutwangiriza abana kabisa mu mutwe. So guys, nagira ngo mbibutsa yuko ni DJ Costa kuri Instagram, kuri TikTok ni DJ Costa, kuri YouTube ni cyangwa and voice channel, kugira ngo tujye tubana kabisa. Ukora subscribe, share and comment. Ciao nakagaruka, reka twerekeze mu nce za Gisozi kabisa, tujye kureba ibindi biri kuvugwa hanze n'ibindi byose kabisa ku ndirimbo ya G-Tough. Ciao nakagaruka. So petit wowe n'uyu mwakoze akantu kadanje, ariko mubana se mu mihanda mani.